ka Salesian Youth Movement Nongstoin Region harangkat ka Catholic Youth Nongstoin Parish kala penlong ya ka youth program naga bentaki samla jong ka snong nongdom mendo bat nong knyang haka yeng mani jong ka Maria ka noy rap jong ki Kristan nongdom. Ya kani ka youth program na sedang haka janmi jong ka arpusan 3 September daki program lengkot kum kijing lek kai bat kijing syat ya kemen. Haka step jong ka arpun riu terik la sedang ya ki program da ka jing 2 step bat ka session ka balaai de i brother lumlang marbanyang SDB. I brother ila pasat ya ki ktien syongkia ki badai syapang ka ding pna ka jinget Kristan Katolik ka yeng ka sem Kristan ka jingkta u COVID-19 ya ka imlang salang bat ya ka jinget jong ki samla. I brother ila nang ban shu ya kabayadai bat ka jingkerni lani addiction hakabala shim shit rehem hakabala shim benta shit rehem da kisamla. I brother ila ajing hikai ru syapang ka sakramen jing teu kurim bat ki wei ki jing hikai ki bala ajing mentoy shibo ni kisamla ki bala shim benta hakani ka youth program. Lapan kut ya ni ka jingalang da ka mas pakut bala ai spiritual director SYM Nongstoin Region Reverend Father Richard Rapthap SDB. Lapan syit pensyenganya kani ka program da ka jingadon lang kinongkit kam ke SYM bat Catholic Youth Nongstoin Parish u Presiden ke Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement ki head katekis kirang ba balang bat kilong kemilong kepa. Ngila sanyai yam ba inwan rai ngai. Ladam de ga kha heru. La pandai tangi katham ne simprong. Ane ga jokot. Henry momor rai tengah-tengah ngai ta ga sini juniya pa. Ta kalau mung putak kan. Ta ga jinge yo bleru ka dei banrong ka sisa. Haga jingem nang jumpi ka e go baktik jimut ya pi banrong ba ngangen sisa yo blai. Ani kila ilong Kristen lah kan nosdam mana benang sulung Kristen sisnem asnem lakti benang sulung Kristen dangsya suhara akti sausnem sansnem tipsnem kapa dan bala bansam ndrei ban penwandur na de buon ki jingai kom kena skol ngangai yo principal kat bagi ong ngakomu komu player football kat boong coach ngakomu kajingai kum unong rap ada kasun beneng ka aislap ngangai ku blame te jing ku nga kijong uban jisu uyone supeni ginuksa gibapa kajing yalan lade kajing treishtom kajing yaisha kajing yaima balo bagi pejo yones bakut iyo ilut ya kajing long basamla kejong u tengi kenthei la nation rang ni don hangne